mipaka y'u Rwanda cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo zinyuranye, ibihugu birenze 5, imitwe irenga 200, wanakwitegeza ukabona yuko harimo ikintu kijyanye n'uko abo bose bagambiriye mu mitima yabo cyangwa se ku mugaragaro kuba bagira n'ab'u Rwanda. Ni nasabye rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntiyaboneka, abanyarwanda turahangayitse, umwanzi yakwigizwa kure kugira ngo ibyo bitwaro biri aho ngaho bitazatugira nabi. Sadate, ibitwara umusivili bitwara yabonye gute mu gihe mukuru w'igihugu ati ndaribwa ahubwo ati yaba byibura byazaga cyangwa se nabikambuka babonye gute, kandi mukuru w'igihugu ati ahubwo yaba byazaga byibura kugira ngo twambuke hariya. Umuntu arebye unashishoje kandi ukananariza ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ukabona ibihugu biboherereza ingabo, tuvuga Burundi, South Africa, Tanzania, Malawi, ukareba iza FARDC ziharunze, ukareba imitwe yitwaje intwaro cyane cyane wa FDLR isize urimbuye abatutsi no mu iki gihugu cy'u Rwanda mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Abo bose ntabwo bari, ariko twanabonye mu buryo bworoshye, tubona za Skoye, tubona za drone, leta ya Kongo izigaragaza rwose ko ziri aho hafi, tubona intwaro zirasa kure, zabaye zirasira ku butaka n'ahandi. Ibyo byose rero ni ibintu bigaragarira buri wese na ku maso no mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu navuga ko intwaro ko ziri hariya ku mipaka yacu ntabwo ari ikintu cyihishe. U Rwanda rwa rusinziriye se kugira ngo reke ratangaza, wabonaga rwo rusinziriye? Ntabwo ari u Rwanda rusinziriye, ahubwo ni Munyakazi Sadate, umuturage w'u Rwanda, urimo kubwira ubuyobozi bwati nyaboneka ndahangayitse, ni mu mpari impungenge, ariko nkanatanga n'inzira nkavuga ni mu kumara impungenge. Byaba byiza gusenya ibitwugarije no kwigizayo umwanzi akajya kure yacu, kugira ngo Kigali ni Rubavu n'ahandi turyame itatuje yuko tudasinziriye cyangwa duhangayitse, ariko ijisho ryarindi rireba kandi ryababaye ryahuye na byinshi, ukavuga tuti ntawamenya. Startup yose ntatangirira ya technology, waba ari WhatsApp, yaba ari ibyo ngibyo byose bikoreshwa n'abahanga bikeneye amabuye y'agaciro ari muri Kongo. So n'abashinwa nuko byose, n'abafaransa nuko nguko, ibihugu biteye imbere, kandi bashobora kuba uburyo bwo kwigarurira Kongo n'umutima wayo ari uburyo bakoresha bwihutiye, ari ukumenya impumeko n'ururimi Kongo yumva vuba. So ubu ngubu ururimi Kongo yumva vuba n'ururimi rurimo u Rwanda. Ni kiyasi cy'uko abihugu diplomate babo bicara bakavuga bati niba dushaka gukora kahese diplomatique kuri Kongo, natwe turashyira mu Rwanda. U Rwanda ugasanga rwabaye nk'igicuruzo, wifuza ikintu cyo cyose muri Kongo, cyane cyane abo ngabo bafite nicyo babimaze. So nta birenze rero mbibonamo jewe, nuko kuri crise ya Kongo urimo wese ushaka aho yakuririra yurira ku Rwanda, ariko ibyo mu rwego mpuzamahanga nta birenze biremewe. Niba nta bundi buryo bakoresha bubihutiye, niba bagiye kuvuga ikindi cyongereza cyagora Kongo kucyumva, umuntu ashatse ashyira mu Rwanda, kandi bwacya bakongera bakanavuga u Rwanda neza, kuko rero barabikeneye. Nta kintu mbonamo kidasanzwe, buri wese arimo kwishakira inyungu ze kugira ngo satisfying. David, ikidasanzwe abantu batungura ko rero Abafaransa bazi neza amateka y'u Rwanda, bazi neza amateka ya FDLR, bazi amahano asize koze mu Rwanda, ko Abafaransa bavuga batari ko u Rwanda nyamurika musige icyo kivuze iki? Icyo kivuze Ubufaransa, ibihugu byateye imbere n'ibyacu birimo gutera imbere, ariko hariho habamo politike y'ingeri ebyiri. Habamo politike kandi zose zizikorera icyarimwe. Ujye ubona, ntanze nk'urugero, aba bantu bagerageza gufrena cyangwa gushyira kubangamira uyu mushinga wo kuzana y'umukira mu Rwanda, usanga ari abantu bagendera ku bya kera n'abagendera ku bantu bagendera ku magutwara amashyashya mu Bwongereza ahanganye. Amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa aravuga ko abarwana ku ruhande rwa Kinshasa barimo ingabo z'u Burundi bambuwe ibikoresho bya gisirikare byinshi. Ihuriro ry'ingabo za Kongo Kinshasa ryambuwe ibikoresho bya gisirikare birimo n'imbunda ziremereye. Ibi byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare 2024. Umutwe wa M23 wongeye kwambura ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa, ibambura ibikoresho birimo imbunda ziremereye nyinshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo iby'ikoranabuhanga. Ahagana ku isaha y'isa 11 z'urukerera nibwo urusaku rw'imbunda ziremereye zongeye kumvikana mu gace ka Ndumba ho muri Ishasha muri groupement ya Mupfunyi, ni muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano byavuzwe ko ari ingabo za Kongo Kinshasa ndetse nabo bafatanyije kurwanya umutwe wa M23. Ibi bitero kandi ngo byibanze cyane mu gace gatuwemo abaturage nk'uko amakuru abivuga.
Aya makuru kandi anemezwa n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lawrence Kanyuka, aho yahamije ko abarimo ingabo za FARDC, Sadate, FDLR, Wazalendo n'abacancuro n'ingabo z'u Burundi ko bagabye ibitero mu baturage bakoresheje imbunda ziremereye birangira ingabo za IFC M23 bazibambuye. Avuga ko mu kuzibambura M23 yanarwanye kinyamwuga irwanira abaturage bya nyabyo. Yagize ati abicanyi twabambuye ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi babisize ku rugamba aho twarwaniye nyuma y'uko bari bagabye ibitero mu baturage baturiye Ndumba. Yakomeje agira ati AFC M23 barwanye kinyamwuga birangira ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bakozwe n'isoni. Muri izo mbunda ziremereye babambuye harimo iri mu bwoko bwa PKM, RPG, harimo n'izindi ziremereye nka AK47. Ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga ko kuva ku isaha y'isa 11:35 z'igitondo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare 2024 havuzwe imirwano ku musozi wa Ndumba ureba mu mudugudu wa Shasha muri teritwari ya Masisi muri grupoma ya Mfunyi Shanga ku muhanda wa Sake Shasha Bukavu hagati y'inyeshyamba za M23 FARDC inafashijwe na Wazalendo. Ibi bibaye mu gihe Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yakoranye inama na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera. Aba bakuru b'ibihugu bose bahuriye kuba barohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gufasha FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Banabonanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru aho bahuriye muri Namibia mu muhango wo gushyingura wari Perezida wa Namibia. Bivugwa ko rero inama yabahuje ari ukongera imbaraga mu rugamba abasirikare babo bahuriyemo zo kurwanya umutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko ingabo za M23 ziri maso kandi ko ziteguye kurinda abaturage no kurasa batarebera ihuriro ry'ingabo za Kongo Kinshasa. Ibi Lieutenant Colonel Wiringoma yabitangaje ku mugoroba kuri wa gatandatu tariki ya 24 kwezi kwa kabiri 2024 akoresheje urubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kurwanya umutwe wa M23 bakoresha imbaraga z'umurengera mu kurasa ibisasu biremereye mu baturage baturiye Sake no mu nkengero zaho. Aha ni biriya bisasu byarimo bigwa mu gace kazwi ku izina rya Kasengesi no muri santere ya Sake. Maze Lieutenant Colonel Wiringoma avuga atarya indimi ko ingabo abereye umuvugizi mu bya gisirikare ziri maso kugira ngo zirwanye ingabo yise ko ari z'umwijima. Yagize ati ihuriro rigizwe n'abasirikare b'umwijima bateye ibibombe mu birindiro byacu no mu bice bituyemo abaturage benshi muri santere ya Sake no mu nkengero zaho. Wiringoma yakomeje agira ati intare za Sarambwe bahora bari maso nk'uko bisanzwe, tuzirwanaho kandi turinda abaturage bacu ku rugamba. Intare za Sarambwe zirutsinda 100% kandi morale yacu turayihorana. Ibi yabivuze mu gihe mugenzi we Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa M23 mu bya politike yaramaze gutangaza ko ingabo za AFC M23 zigiye kumaraho ingabo ziri mu ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ati ntande mahitamo dusigaranye usibye gufatamira imbunda zirasa mu baturage no kumaraho ubushobozi bw'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Ni nyuma yuko FARDC, FDLR, abacancuro Wazalendo n'ingabo z'u Burundi na Sadate baramaze gutera ibisasu mu baturage baturiye Sake muri grupoma ya Kamuronza teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Gusa iyi mirwano isa niyongeye kugabanya umurego nyuma yuko mu cyumweru gishize umutwe wa M23 afashe ibice by'ingenzi muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo, harimo ko yafunze imihanda ihuza umujyi wa Goma na za teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uyu mutwe ukabona agenzura umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Goma.